Mwanya mno kanya kwatanira about Nteto chia Weru Thaa mwanja tie tariki 22 mweri wa mwaka 2022 beta wa WINNIE wa Kinyeru tukiambirire ni ati ngwatano ya Azimio la Umoja tongeretwo ni mutongeria wayo Raila Odinga na jure ya WINNIE bakinyethetie gambario koti nene ya Supreme Court bakireana na mpumi chia kithurano gia 2022 ira chiombere kwithirikieta Dagitari William Ruto ashindete ntobura Raila Odinga ithirite akireana nabo. Mwandiki wetu wa Nteto kuma mushi munene wa Nairobi Boniface Mongela na thiatirite riboti na kethire tumenyethakia maingi obura manto ya weta na mbere koti nene ya Supreme Court geta na mbere ni ati Senator Rothuri County ni Embu Mheshimiwa Alexander Munyi Mundigi aina rono rwa mwanya na rakiaria na jira mwanya na Weru TV uwete weka itaga siasa ataika mishemani ya gisiasa kanenya kwethira kirita maratasi o mwendia gisiasa no ende nombira kwethira gishinda mbarathi na kinyanchamba chine gweta kaunti ya Embu. Alexander Munyi Mundigi nando engi makamwita kava Mundigi tuonaga niwe usaguritwe ariwe senator wa kathatu wa kaunti ya Embu thiini wa kithurano kinene kiria kirikitie kuthira. Nitucerete gwake mucie turi na itanya aria kumumenya wega makiria na bare aratwerithia iguru ria wira uria arutaga vau kabereri mbere ya tonye siasa ri nari munini wa uguo na kandi kwandikwa gwa Kengen ni mutuira Kiambere Kamburu Masinga na ngicoka ngirutwa ku ngirutwarwa Sonumeru kuria gwitagwa Thaa Ngoji ngirutwa bau ngitwarwa Endoreti Susiani ngirutwa bau ngitwarwa Kisii Migori ngirutwa bau ngicoka ngitwarwa Kisumu kundu gwitagwa Sonumeru na ngiuma bau ngicoka ngiretwe Murang'a Wanji Power Station. Wauo Mundigi ni muvuri biashara wa tene na uri igweta makiria mwena wa mbere etherero kuria ari na matatu cia kuanaga kuma kiritire kuthie Kiambere cietagwa C Master. No ati gwa kavinda gaka Mundigi ni umite biashara ri iyo na riu ni murimi munene wa mburi na ng'ombe cieria. Wabau na utairwa matatu na mwaka ngiri igiri nginya mwaka ngiri na ithano ina koretwe kwina ni twakoretwe turi akiama getagwa ketino kira kiari thiini wa neno ria twatwikire twandivindi ni natwikire wa kuthura ciama ni kavinda ka miaka 5 thiini wa ketino ngari ciamaga Embu ithiete Kiambere ithiete kiritire Kiambere na nikini musietagwa C Master kana Maralex. Mundigi uria ni wa miaka 56 ni mwikari wa mwena wa Mayori thiini wa wandi ya Mavuria gicigo mbunge Kiambere etherero na ni wa mutumia umwe na ciana 5. Ni uratwerithia ikinya gwa ikinya mageria maria monthe agereti gutonya utetire nginyagia riu atwika senator wa kathatu wa kaunti ya Embu. Ngitiga wira ucio nigetha ndwike wa kuthie kuyunga na siasa na ngituka kurogama MP iria etagwa Gacoka constituency na riu munthi etagwa Mbere South bana twikirwa usindwa ni mutava muciemi ngitwika namba 2 17 cie kuroma gitiria senator na ndia na rogamia gitiria senator twari njamba 3 na ngitwika namba 2 out of 6 na ngituka kuvotwa na kuma kavenda kaune siririe to siasa ni ciathira anena chunguza ne kaupereresi watwikire andu mararega kundura to matiambisi na bungi siro yangweka ni kwangu camp thiini wa Embu mwena wa Embu yeguru na kwina Embu yetherero ya mbere na ngiciria kuthieca makanithari na ngiciria kuthiecaga watu wa ciana na maomboresiri na maundu monte maria makoninia mwananchi ground. Na ari na kioneki ia gutigira ati rungu rwa wathani wake kaunti ya Embu igakorwa igikinyukia makinyo makiria thiini wa mirandi ngurani ya uthii wa na mbere. Uri wa mbere watuye mwananchi ni kurupe mbeca ciume national government ciuke county government nyine senator ngakanda ku unite andu acio ni tukane kuona kana economically ni tugucenjia Embu county kwa agenda yakwa ya mbere ni unity agenda ya kairi twathikie unity ni tumenye ni mwigwite thibitari cietu cionte kuria iciara ciakago kiritire Embu General Hospital gutiga andu bakoretwo bena ndawa ni ravo ya ngai ngavana thurito etagwa Sisire Mutitu ambarire etikire ku unite nathwe nigetha number 1 thibitari cionthe itwike cia kuya ndawa. Mwiso Mundigi ari na wa kuga iguru ria utongoria uria urauma wa kaunti ya Embu rungu rwa Governor Martin Wambora. Ningena matwarane megotire ni tusao yaliyopita tusameane ndio tuweze kwenda pamoja. Totarukura nimekuwa atire akwani current governor mathime kwa accountability kuonekana mbesi ya urireko angikuko ikandika nivakwa uvura macia nini ngimenda tondu mbesi ile igao kathini wa Embu county
ukethia nwangia twandike advocate nwangia twandike andu magutera mathabu maundu mengi twambie mugucanio wathia andu mambie kuthi magotire andu marikane thini wa Embu County 2013 twambie magotire 2017 twambie magotire thaa icio ni request nindi kwa twambie magotire ringi wacha twende moja kwa moja kwa development tukasaidia mwananchi. Mondigi aravotire kugwata giti giki na kura 81 ni wavotire gucinda ngavana wa riu wa kaunti ya Embu niwe Martin Wambora, munini wake niwe David Kariuki, uria wari PS wa yuthi niwe Lilian Omoro, uria wari mumbunge wa Kamukunji niwe Norman Nyaga, na seneta wa riu wa kaunti ya Embu niwe Njeru Ndwiga, vamwe na engi. Mondigi aragwatire ucindani uyu athari na billboard wanari imwe, ndari na posters cia kampeni ciake, ndari na ngari ya kwanirira kioneki giake, na ndavangaga micemanio ya gutungana na andu varia arikiririe guceragira aikia kura kuria mari ta makanithari na macakayari. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mbere ni ati atongere bantu bamo wathe wa kaunti ya Meru baishumirete na kuria thirikari ya kaunti ya Meru obarika na kaita karaba atwe kwithira bakiga atwanya twangwe mbungeni ya kaunti ya Meru kaitene okawiborete ngavana urombete kwithira gishinda gitekio ngavana kaunti ya Meru Kawira Mwangaza obarekera na raba itheterete na kuwate boba murumano wende ni Mike Makarina wa Mwagaira Nthoni. Ndugai tumetochemana ntuko na arua dore gikundi giki atongeria ikenda batu twaitakanyo kama tore anto ba PWD kana ndo bari na mawathe ikwethete kuna so many problems ndene ya Meru County bama bagichiuga bakyo ibo atongeria betu ndakini tebo ituonete manto maingi muno yonto eso kona mtu na weta akothurania certificates of registration in groups wamuria naendetie atikuwa inaendetie wankwenda kuria groups yetu pokeya kuyokangashwa nau muntu ayabwetia mbesa angakatwethio na angakatwethio ne mutongerio sitting volleyball nimbije imbitete ngugenjaga na utoronda agutwa nkira kwa gujukia gintu kya mulemavu kwina antu babinge muno barabara thege story kinya kire media cietu ukaja guchunguza bwega kinya TV nyingi cibekirite bathithirite wale babu mantu ya tebui so ndenda kuga taun ndenda kuwa batu tugwatanite na leaders baba bonde ibukonora bakari ni antu babega na nyawa bataga bana antu bai contactete bwega te antu bakurumana twina antu ba sport twina ba sako twina ba DPOs twina ba andap kwa our structure is in place twambiriria na ngavana munya no kuigwa twandirwa bakingavana kiraitu na ndi tuku expecting kinya uyu mweru Madam Kawira tukandirwa bakiwe na tukendelea bwega na gatuthiria matuya manene no kuigwa munya tunengere milioni 5 kiraitu eja tunengere 10 nawe Kawira mbuga gatunengera nyingi tikomeaningana nwe wingi agitara paria akomba kwithirwa agitanairie na bongugi cabinet yewe atukumuromba na gitio ate arikane antu bare mavu bare be Meru kenda tumba kwithirwa inyatwe tukigagwa tu inclusive kindene thirikari yewe. Arimi ba mayani ba nini ba thiguro ne ya Kenya baraba wetaniro na ruangi rwa KTDN baeregerete kwitha bakire ya munyanka yo akuguneka na mboleo ererekete kwithira kinya thiguro ne ya Kenya na raba komba kwithira bakiwatira mboleo eo na maguri ya tio bainyelia. Nimekuja kupokea meli ya kwanza ambayo imekuja na mbolea ya fertilizer kutoka Urusi. Iko na kipimo ya 820,000 bags which is 41,000 metric ton. We had ordered for 88 metric tons. Kwa hivyo kuna meli nyingine ambayo iko njiani ambayo itakuja baadaye. Hii itakuwa hapa kwa muda kuelekea kuanzia kesho. Kwa tanza kuweka kwa bags na kuhakikisha hiyo fertilizer yote imewekwa kwa mabag na kuelekeza upande wa Nairobi na kupeleka kwa factories. So tunakuambia wakulima wetu mbolea imefika ya kwanza, ile ship ya kwanza, hiyo ship ya pili bado iko njiani. Hii fertilizer inatarajiwa kubebwa na SGR. Kwa hivyo I expect quick evacuation light from here all the way to Nairobi, and from there it will be taken back to the farmers. We are expecting a wet season mwezi wa 9. Kwa hiyo ikifika wakulima wataweza kuweka mbolea yao na iweze sasa ili tuongeze mazao yetu.
atonekanya kunogoka nini ndu tucokerete na Nteto Nkuluki ona kinya ciege michetho geta kuraya. Weru FM rumulirwa amero kabeka kari mushi muthikiria FM 96.4 rumuri rwa Amero. Bita wa munene gitongoka gwi kuretekera mubango jwa tuthunkume ndene ya Weru TV jumene cionde mathajo goro uri gwaku umaririte nyingine kenda tukwatha kirira tukiria biashara cietu faida kaya magana matano ni magutuma niu ngerera ngarera ciana ciakwa na nona gutie muntu ungiendagia igwa thiini wa tauni eno o ndaile ankonenkero anantu barabara ya kuri batura kwija mumiro arauga atiri bitite munyakeri imakubia reja maingi kwa mwana tuthunkume ukubie gwa kuina kuri netegemete mandikwa ni thirikari obisi na twendereire kuruta wira onu twagura lori na twacoka twagura nyumba na wira onu wa iratu kurukini tucemanie na mutaaramu nikenda atwathakirira utongerera dhamana ndene ya biashara cietu uplani urogasivu na imbesinga no gasivu ki service yenkuthithia imbinge mpumba kuongera kika biashara kagakwa ukorirwa ni ndene Weru TV jumene cionthema gatuthunkume kuri na umithio tutonge na uni munene gitonga wa Kagwi 15 kana nkurukija getu giantu 30 bwagwatana bukalinya bamwe nabo kobera gathithie ni gakundi bakarega na ndi nonga bone Weru bona arua pende kuthithia gakundi na tubetite bonde nya babati kundini kenda beja bona Weru bona arua bathithie gikundi beja batonye kiamburere ya simbio batonya kiamburera kendo ntubura tugatethwa bundene South Imenti nyabo batethekereo tutienda gutethwa bamwe bangi batigwa na thinanja na itwije ara baukurukira na murigo jora bainaju no twende bonde bethire bakiona utethio tuona utethio na agwa socio bagatetheka tuona ofisine MP bagatetheka tuona kwa ngabana bagatetheka bonde nontu mwekuru ntigo imuntu utiona support uwete nyama kanisene ja tugwita Biblia niugite bumenyaire kuru ntigwa utubarikana utigagwa na arwa tuthithie maketha turikane ntigo ira twina cinya kanisene na nturene ntaigwa seminars cietanwa wigawa cia couples utigagwa cia kuru ntigwa betano wakwa encourage na riu kanisa utigwa cia kuru ntigwa no beta kwa encourage kabaikia manto jao jara jabathinagia mubango jo nkatha cietu ureterine yetu sako turi na agents betu barabare gonto mwanya mwanya wenda kumenya nkurukiri ngathimo namba 0724114444 yetu sako, your success our pride. Inya *812*976# wekira baba wetu jasikiza tune yeku. Baba wetu uria uri iguru rito ria kuria thurwe unene bwaku broeja wendi bwaku brothithagwa nthiguru o ta uria buthithagwa iguru twena ruebe kurebe gutung'ana turekere meje yetu o ta uria turekagira baria batuyagia ugatuikia magerione ende tuonoke kuma kiri uria mui ni kwithirwo nene inya na ukumio ni biaku Kenya na Kenya. Amen.
inya *812*976# gwikira baba wetu jasikiza tune yeku. Twarairie mantu jegie wendo, mantu jegie mukuru na mwekuru anabare. Kwi mwari utega ukathugani wife material na ti wife material. Na kinya anabanthaka. Muntu ucio nabati kumenya purity ugwinya ingo gimbi uita. Omba kwitho nyotiringithagia muthetu, nomba kwitho imwekuru kuri magucwa. Ni ntuku cionthe cia Jumatano gwatanirite na Mama Digital kwambiria themwe itigania na dakika 15 mwanka themwe na dakika 20. Beta Purity nguta tugwatanirite na Mama Digital kiri mubango jotwari uma Thaa. Ama hapo. Leta driving license. Ala. Ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Ala. Na yeye ni msikilizaji hapo. Ngeza bodi kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa bana? Tunataka kuuliza ni station gani? Bwana. Angalia mumbavu. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani. Weru FM. Umundune ija weruni. Inya *812*972# gwikira Korintho 2 kamustari gia 13 jasikiza tune yeku. Akorintho ya 2 gicunci gia 13 kamustari gia 14. Wega wa Mwathani wetu Jesu Kristo na wendo bwa Murungu Baba na ngwataniro ya Kristo mutheru birokorama na tutwinde kumana rwa eje monka moyo jwa Kenya na Kenya. Amen. Inya *812*972# gwikira Korintho 2 kamustari gia 13 jasikiza tune yeku. Mutindo Kibiritia Isiolo Kionyo Mkubo Tuka Kathwana Maimanti Megune Ilemani Maitena Menama Otukuna Muvenya Twana Mpaka Ari Aku Naiko Weru FM
96.4 Rumuri wa Ameru Umundune Itaweruni. Gakuato geni na nkatho cia mwanya muno kwithira witite na mbere kurumira Nteto cia Weru Thaa mwanja twicokerani ati gavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Gatiro Munyora ethire atungata kwa kibindi kimwe athiatirwo ikiritu murongi ura inyawe atungatire kwa kibindi kimwe nende kithurano kigia 2022 yekuchilete gavana omweru Kawira Mwangaza na ki kaunti atori bethirete boba kichokia governors bo kwibindi bia biele ontobura bonekanite kwitha bukire o wa kaunti ya Meru kiuria kinene nire ethira buyo imotuo kana ni ontobuka ethira bwetura kuringana na katiba ya Kenya na kinyenjero iria yaretire ugaibwa mainya maturene na kuongera itebia gisiasa nthigurune gitikia ungavana no gikarirwe ni muntu umwe miaka 10 kuri na mangavana baria bakaririte gitigi kwa ibindi bire na kuri boba kwambiriria kibindi kya bire Matinyaga wa Mbora wa kaunti ya Embu Muthomi Njuki wa Tharaka Nithi Josephat Nanoku wa Narok Alfred Mutua wa kaunti ya Machakos Jackson Madago wa Uasin Gishu Kivutha Kibwana wa Makueni Okodho Bado wa Migori Samuel Tunai wa Narok Rasanga Amoth wa Siaya na Patrick Aemba wa Trans Nzoia amwe na bangi Mugaru na bubonde ne akaunti ya Meru gutinga bana wathurwa wajukia kibindi kya bire kinya uria umarukite kiraitu murungi kuringana na ringi kura atonoka njarene ciawe kiria mbuga kierikanaga ni guchunwa kathanju karui kumia rwawe atachindwa kuma arambiriria guchwa itebia gisiasa na Meru kethera kuri muntu uturite siasa ene nkurukie bangi no bukuona kiraitu murungi uninkarite kunya ngurukie ntwangaine nimekaa huko na ndashindwa kura no ntuku imwe I will never lost na nya 2022 ndeshindwa Gavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Gatiro Munyakinyawe atona kibindi kya bire niwe wari gavana wa mbere katiba njeru kwambiriria kuritithwa ngugi 2013 niwe nkuruki wonanirie uria kaunti yomba gwitithwa na mbere Munya ni uria omtho gatigati kawe na kireito botiombaga kuithanwa bakethanagia ende njira no iria ya kumeneria uria ungi buke yako nekera kura gangsters musipatie kura ya Kenya kuongoza Kenya watu ambao wanajulikana kwa njia ya ufishandi, hakuna sifa ingine wako naye. Gavana Muthure Kawira Mwangaza uria ukatha miaka ingi 5 ezete kinyawe agekirwa ratiri nene Mumeru kenda bona kwethirwa agachoka kibindi kya bire Wakaraujo niwe ukethirwa ari gavana wa mbere kwatha miaka 10 Meru riri ni gamba Mumeru agitire ni gukira na gwetera nonto 60 bilioni ciejete Meru ni akoro bang'ana basaba king'ang'i atethetie bauma kwasobeta gwita biashara imbie gutuma king'ang'i ina ati gwetera tucemania ndebene Maureen Kinya Weru Weekendi Kanyane katu ithira tukiona Boramatu yatete na mbere ntere chia mushi munene ya Nairobi koti nene ya Supreme Court na aramutongeria wa Azimio la Umoja Raila Odinga na jure yawe barekete kwitha bagikiega mbare uria kuregana na mpumi chia kithurano gya 2022 iratietere Daitari William Ruto atongeretie
Aya tukethira twikuretera riboti ura Nteto chio tukinyela kana obura mantu ya kwethea na mbere kotine unene mwandiki wetu wa Nteto Boniface Mogela na mbite kambe Supreme Court atukire gatantu Nteto chietu chia Weru Thaa mwanja kakwendera kaita ke ana ntukwenja yoyo rithari mwabio murungu mwenenya beto winu wa kingero tushemaniro yorokiri.